ushatse wavuga ko ariyo modoka isumba izindi mu zigenda ku butaka hano ku isi. Niko abantu bamwe bavuga. Impamvu ebyiri zituma yitwa uko nguko nuko ari imodoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuturage mukuru mu gihugu cya mbere cy'igihangange ku isi. Icya kabiri gituma bayita imodoka isumba izindi ni igiciro cyayo. Ntabwo ari imodoka isumba izindi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo ni no ku isi yose hagendewe ku gaciro ihabwa, ikoranabuhanga ikoranye ndetse n'umuntu itwara. Ni imodoka itwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugendeye ku mafaranga igurwa cyangwa se andi tangwaho kugira ngo igume imeze uko imeze, uko icungirwa umutekano, ikoranabuhanga ikoranye n'ibindi, nibyo bituma yitwa imodoka ya mbere ku isi. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishora amafaranga menshi mu gukoresha imodoka umukuru w'igihugu agendamo bijyanye n'umutekano w'umukuru w'igihugu nyine birumvikana. Iyi modoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteye mu buryo budasanzwe, igakora mu buryo budasanzwe. Ni umutamenwa ufite amapine ugenda ku butaka. The Beast, igikoko niko bayita. Ariko hari n'andi mazina bayita nka Cadillac One cyangwa Presidential Limousine, Limo One n'andi. Ni amazina bayihaye bashingiye ku ruganda rukora izi modoka. Ni igikoko cyakozwe n'uruganda General Motors, ariko nanone rukoresheje izina rya Cadillac. Iyi modoka iyo Perezida Donald Trump yirimo aba yizeye umutekano usesuye igihe icyo ari cyo cyose, itumanaho ryose ryihuta yakenera n'ibindi. Reka tuyivugeho birambuye. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Ibati ry'iyi modoka ntabwo ritoborwa n'amasasu. Rikozwe mu byuma bikomeye bya aluminium, titanium ndetse na ceramic. Inzugi zayo zifite umubyimba wa santimetero 20. Birumvikana uru rugi ruba ruremereye. Imodoka yose nyirizina ipima toni 9. Niba udashobora kurasa ibati ryayo ngo ritobore, ushobora gutekereza ko warasa ikirahuri cyayo nko mu madirishya ukahanyuza urusasu uko rwabarungana kose. Ibi ntibikunda. Ibirahuri byayo nabyo ntabwo bitoborwa n'amasasu. Amadirishya afite umubyimba uri hagati ya santimetero 12 n'ibice 7 na santimetero 15 n'ibice 2. Amadirishya yayo ntafunguka mu rwego rwo kwirinda ibitero yaba iby'amasasu cyangwa se iby'imyuka ihumanya. Amapine y'iyi modoka ni run flat tires. Aya gutoboka kwayo ntibibuza imodoka gukomeza urugendo. Ni imodoka ifunze, nta hantu hapfa gufunguka mu birebana n'ibirahuri no kugera aho shoferi yicara. Mu rwego rwo gucunga umutekano w'umuntu ukomeye kurusha abandi ku isi, imodoka agendamo bayikoze mu rwego rwo kwirinda ko umwuka uhumanya waturuka hanze urimo nk'ubumara ukaba wamwangiza. Iyi modoka kandi bayubatse mu buryo bwa kizimyamoto burinda iturika iryo ari ryo ryose, haba umuriro usanzwe cyangwa se ibiturika nk'ibisasu. Muri iyi modoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika habamo ibikoresho bitandukanye bigamije gukora ku buryo umutegetsi w'isi yigenga ahora atekanye igihe icyo ari cyo cyose. Indeba kure zikora no mu ijoro cyangwa se night vision n'ubundi buryo bw'ikoranabuhanga butuma abashinzwe umutekano wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kureba byinshi biri mu gace iyo modoka irimo. Aha amatara y'iyi modoka ateye, hari za kamera zigaragaza buri kintu n'icyo amaso masa adashobora kubona. Muri iyi modoka kandi harimo ibyuma bishobora gutera bya byotsi bakoresha nko mu myigaragambyo birimo ibiryana mu maso, ku buryo hageze abayitega mbere ibanza kurekura ibyo byotsi biryana mu maso, abayigose bakabanza gutatana ubundi ikabona inzira. Impamvu y'imyotsi ni ukuba bacikisha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kwirwanaho mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ubundi bwirinzi buri muri iyi modoka ni imashini imena amavuta anyerera. Iki bivuze ni uko bibaye ngombwa bagacikisha Perezida, hakagira izindi modoka zibakurikira, bagenda bamena amavuta mu muhanda inyuma yabo, amavuta anyerera ku buryo imodoka ibakurikiye idashobora kuharenga. Gufungura inzugi z'iyi modoka ntabwo bikorwa n'ubonetse wese. Hakoreshwa telekomande mu rwego rwo gutuma hinjiramo ugomba kwinjiramo. Iramutse iparitse iri ahantu ifunze utabyemerewe, nta buryo na bumwe waba ufite bwo kuyifungura. Iyi modoka kandi iri mu bubiko bw'imbunda n'izindi ntwaro zitandukanye nazo zishobora kwifashishwa mu gihe byaba ngombwa. Muri White House na General Motors bakoze iyi modoka batekereje ku buzima bw'abagendamo. Niyo mpamvu buri gihe iyi modoka irimo umukuru w'igihugu haba harimo n'amaraso ahuje n'ubwoko bw'amaraso bwa Perezida, ku buryo bibaye ngombwa kwaraswa cyangwa se arwara agakenera amaraso, abaganga be batakwirirwa bajya gushaka amaraso kure. Harimo ikigega cy'umwuka mwiza wo guhumeka, ku buryo bageze ahantu hatewe imyuka ihumanya, umukuru w'igihugu ashobora kubona umwuka mu buryo butamugoye. Ni kimwe nuko yagira ibibazo by'ubuhumekero, nabwo iyo bomboni ibitse umwuka uhoramo bayifashisha mu gutuma umukuru w'igihugu ahumeka neza. Kuri ibi birebana n'ubuzima bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
harimo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga by'ingenzi nk'utwuma dushobora kongerera imbaraga umutima, kuwukangura n'ibindi. Mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu be bari muri iyi modoka, ubuzima bw'igihugu n'ibibera ku isi muri rusange bakomeza kubikurikirana nk'abari mu biro. Ibi babikesha itumanaho riteye imbere riri muri iyi modoka. Harimo telefone ikoreshwa n'icyogajuru bibahuza n'isi yo hanze mu buryo bw'ako kanya. Itumanaho rihuza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibiro bikuru by'igisirikare Pentagon cyangwa se Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibindi biro bikuru by'igihugu ryose ryubakanywe n'iyi modoka. Ni imodoka irimo imyanya 7. Muri iyo myanya 7 harimo 4 iteye mu buryo abantu bicara barebana bakaba bakora inama byoroshye nk'abicaye mu biro. Hari umwanya w'imbere wicarwamo n'umushoferi, birumvikana. Uyu mushoferi nawe abagize Secret Service, abarizwa mu barinda umukuru w'igihugu. Muri wa mwanya w'iruhande rwa shoferi nyine hicara umuntu ufasha umushoferi nawe muri Secret Service. Inyuma yabo hari imyanya 4 y'intebe zirebana, hakaba hateye nko mu ruganiriro. 2 zireba imbere, izindi 2 zikareba inyuma. Igice cy'imbere aho abatwaye bari ndetse n'igice cyaho perezida aba yicaye hatandukanyijwe n'ikirahuri nacyo kitamenwa n'amasasu. Gusa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashobora kukizamura cyangwa se akakimanura bitewe n'ibyo ashaka kubwira umushoferi. Gusa iki kirahuri ni soundproof. Ntabwo umushoferi ashobora kumva ibyo perezida arimo avugana n'abo bicaranye mu modoka, niba ari kuri telefoni cyangwa se niba hari abo baganira. Aho inyuma hicara perezida, umujyanama we mukuru ukora mu rwego rushinzwe kumurinda umwe, ndetse wenda hakaba hanicara n'umushyitsi cyangwa se umufasha we. Amakuru ava muri White House avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atemerewe kwitwara muri iyi modoka. Ibi service secret cyangwa se abamurindira umutekano barabibuza cyane kubera impamvu z'umutekano nyine. Umwe mu bagize urwego rucungira umutekano Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabiherewe imyitozo yihariye niwe wemerewe gutwara iyi modoka wenyine. Perezida wa Amerika abashobora gutwara imodoka ye bwite kandi akayitwarira nko mu gihe yagiye muri gahunda ze bwite nko kwisambuye cyangwa n'ahandi. Icyakora biragorana kubona Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atwaye imodoka keretse yatakiri perezida, wenda nibwo byamukundira. Iyi modoka ifite metero 6 z'uburebure. Ntabwo yakozwe hibanda ku kwihuta gusa. Icyarebweho cyane ni umutekano wayo n'abayirimo kurenza ikindi cyari cyo cyose. Iyi modoka igenda ibirometero biri hagati y'ijana n'160 ku isaha. Ni imodoka iremereye bikomeye, ipima toni 9 nkuko twabivuzeho mu kanya. Ifite n'ibindi bikoresho biba bipakiyemo harimo n'ibya gisirikari bituma iremera. Imiterere yayo kandi igaragaza ko moteri ari yo mu bwoko bwa Duramax Diesel V8 cyangwa se Vortec Gasoline V8. Ifite radare n'irindi koranabuhanga ryose ryahindura ubusa irindi ryose ryagerageza kugaba igitero kuri iyi modoka. Hari ibintu byinshi bidasanzwe ku miterere y'iyi modoka, birumvikana. Inzugi zayo z'umubyimba wa santimetero zigera kuri 20, rumwe ruba ruremereye nk'urugi rwa Boeing 757. Ushatse wavuga ko ari imodoka icyarimwe ikaba n'intwaro cyangwa se igifaru. Nta sasu, nta bombe, nta ntwari yari yo yose cyangwa se grenade ishobora kuyihangara. Grenade zivugwa hano ni ibyo bita rocket propelled grenades cyangwa se RPG. Iyi modoka kandi ntabwo itwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Amerika gusa. Ahagiye hose ku isi arayigendana. Bayuriza indege y'imizigo akayikoresha ageze yajya. Urugendo rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka ntabwo ari ukumukura ahantu runaka ajya handi gusa. Ni na operation idasanzwe irebana n'umutekano. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitekereza ko aho imodoka ya Perezida igeze cyangwa se ahiciye ariho hantu ubwo bagomba kuba hatekanye kurenza ahandi hose muri ako gace. Ibi babiharanira bacunga umutekano mu buryo budasanzwe kandi bwo gukoresha kanya gato gashoboka baba bafite inzira yose. Nirwo rugendo rwo ku butaka ruhenze kurenza izindi. Motorcade cyangwa convoy y'imodoka ziherekeje Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba ari imodoka ziri hagati ya 40 na 50. Zishobora no kurenga kandi haba harimo nibura abantu 100 muri izo modoka. Mu mwaka wa 2017 mu ruzinduko Donald Trump yagiriye Vatican, imodoka zamuherekeje zari 85. Icyakora nanone nko mu mirimo ye ya buri munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherekezwa n'imodoka ziri hagati ya 7 na 11. Muri izo modoka 11 imbere habanza kugenda imodoka iyoboye izindi lead car ibirimo police yo muri ako gace ndetse n'abarinda umukuru w'igihugu. Akazi kabo ni ugusuzuma imihanda uko imeze. Hakurikira hitwa route car, ni imodoka ya police ibiri kumwe n'abitwa scout team. Abangaba akazi kabo ni ukumenya imihanda yindi yakoreshwa haramutse habaye ikibazo cyatuma uwo bateguye udakoreshwa. Basuzuma kandi byateza umutekano muke byose muri urwo rugendo. Imodoka ya gatatu ikurikiraho ibirimo abazwi nk'aba sweepers, ni za moto zishinzwe umutekano wa Perezida.
bashinzwe kureba icyahungabanya umutekano mu nkengero z'umuhanda, bakagenda bagenzura imbaga y'abantu bari mu nkengero z'imihanda kandi bagahagarika ibindi binyabiziga. Nyuma yaba hakurikiraho The Beast, imodoka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma ye haba hari yitwa Spare Beast, ni imodoka neza ibimeze nk'iyo Perezida arimo. Bavuga ko akamaro kayo ari ukuba Perezida yayikoresha mu gihe yarimo igize ikibazo, ariko nanone akamaro kayo ni ukujijisha. Ni amayeri atuma umwanzi atamenya imodoka Perezida arimo nyirizina, ashobora no kuba ari muri iyo ya kabiri. Nyuma y'izi modoka zisa arizo Beast ebyiri utamenya iyo Perezida arimo, hahita hakurikiraho abashinzwe umutekano wa Perezida, baba bafite intwaro ndetse biteguye kuzikoresha igihe byaba ngombwa. Inyuma yabo haza indi modoka irimo abatekinisien bagenda bakuraho irindi tumanaho ryose ku buryo nta gitero icyo ari cyo cyose kibi cy'ikoranabuhanga cyangwa se cy'intwaro cyakwibasira Perezida. Nyuma haza imodoka itwaye abanyamakuru bakorera mu biro bya Perezida. Hakurikiraho kandi imodoka y'ubutasi ari nayo igenzura raporo zose cyangwa se amakuru yose imodoka z'imbere zigenda zikusanya. Nyuma yaha haza imodoka y'ubutabazi ambulance, aha barimo abaganga bo muri ako gace ndetse n'imiti birumvikana. Iya nyuma ni abitwa Rio Guard, ni abapolisi cyangwa se urwego rushinzwe kurwanya iterabwoba. Aba nibo bagenda bacunga umutekano w'inyuma. Mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atambuka kandi ni ngombwa ko haba harimo kuba itumanaho hagati ye n'ibiro bya Perezida, White House ndetse na Pentagon. Nta ndege iba yemerewe kunyura muri icyo kirere uretse kajugujugu y'igisirikare cya Amerika nayo ibikurikiranye urwo rugendo. Ba mudahusha cyangwa se snipers bagaragara bari ku bisenge by'inyubako ndende by'umwihariko izegereye imihanda igoranye, baba bari aho ngaho nabo bo bahagera mbere. Iteka uburyo bwo guhunga hagize agakoma nabwo buba bwaratekerejweho. Mu gihe bagenda ku butaka, Air Force One, indege ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Marine One cyangwa se kajugujugu ye, byose biba byiteguye ko bishobora gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose. Ntawe uzi agaciro nyirizina k'iyi modoka The Beast. Ibi biterwa nuko ayigura ubusanzwe ntabwo ariko agaciro ikomeza kugira, hongerwamo ikoranabuhanga rikomeye ndetse ubusanga ari naryo rihenze cyane kurenza n'imodoka ubwayo. Ni ikoranabuhanga rigenda rihinduka bitewe n'aho igihe kigeze. Bivugwa ko iyi modoka ubwayo idafite ikoranabuhanga rindi ryongerwamo yagura hagati ya $1,500,000 na $1,600,000 by'amadolari, ariko yakongerwamo ikoranabuhanga ryose igiciro cyayo kikazamuka birumvikana. Hari amakuru avuga ko mu mwaka wa 2014 uruganda General Motors rwahawe $15,000,000 z'amadolari ya Amerika kugira ngo basohore Cadillac One ivuguruye. Byumvikana ko igiciro gisanzwe cy'iyi modoka kirutwa cyane n'icya za porogaramu zishyirwamo. Hashobora kwibazwa kandi niba aba Perezida ba Amerika bose batwarwa mu modoka imwe idahinduka. Igisubizo ni oya. Buri mutegetsi ugiyeho aba afite imodoka ye ya Limousine One, usibye ko ziba zihari zinarenze imwe. Hari ubwoko bw'izi modoka bwinshi. Igikorwa ni ukwimurira ikoranabuhanga mu yindi. Imiterere y'iyi modoka ni ihinduka nabwo nyuma y'imyaka runaka. Amakuru avuga ko hagati y'imyaka 8 n'10 ariko ibyangombwa bigenda bihindurwa. Version iheruka niyo mu mwaka wa 2018 yakoreshejwe na President Donald Trump. Nyuma ubwoko busa n'ubwo bukoreshwa na President Joe Biden. N'ubu Donald Trump yagarutse ku butegetsi, ubwoko nk'ubwo nibwo arimo gukoresha. Bivugwa ko mu mpera z'umwaka wa 2025 cyangwa se mu mwaka utaha aribwo hazasohoka indi modoka ya Perezida wa Amerika ifite imiterere mishya. Buri gihugu mu by'ibihangange kiba gifite imodoka yihariye itwara Perezida wacyo. Dore 10 za mbere bivugwa ko zihenze kandi zikoranye ikoranabuhanga rihambaye ku isi. Iya mbere ni ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Beast. Iya kabiri ni ya Perezida w'u Burusiya, Our Senate Limousine. Iya gatatu ni ya Chancelier w'Ubudage, ni Benz Mercedes S680 German Guard. Iya kane ni ya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, ni Bentley State Limousine Kingdom. Iya gatanu ni ya Perezida w'Ubushinwa, China Hongqi N710. Iya gatandatu ni ya Perezida w'Ubufaransa, DS7 Crossback Elise niko bayita. Iyi ni Mercedes Maybach S650. Iya karindwi ni ya Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi, Pullman Guard. Iya munani ni ya Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani, ni Toyota Century Royal. Iya cyenda ni ya Perezida wa Korea y'Epfo, iyi ni Hyundai Nexo. Iya 10 ni ya Papa, umuyobozi wa Vatican, bayita Papa Mobile, ni Mercedes Benz G-Class.